عيال المساس وجاهد هذا بدأ ملوى بس ملوى بدأ يرتد ملوى ذا ووحن حكي وصعدان خضر هو خير يا رجل وخضر خضر الله وضع وحن جدا مياه ما خضر وخضر والله جدوا قال حق فيري قبل حق الله وضع تري وحن دلما ما خضر ما الله وضع روت الفق خضر ما خضر محل نوت سامي وش عرب وعرف وحن تبدأ إني كورني وحن في هذه ما هذه كم جدت ما بس بحث هذه خضر هيا أنا كذا هم كلنا عليا الله وبتعبير الصعبوي موجود واحد عليه عصبي والله كده መጠቀም የሚቻለው ከመቷችሁ ሰው የሚለው ምልክት ከጠፋ በኋላ ሲሆን ከላፕቶፕ ጋር የሚያዙ መሳሪያዎችን ግን መጠቀም ክልክል ነው። Some electronic equipment may interfere with aircraft systems and must be switched off when the seatbelt sign is on for takeoff and landing. Mobile phones should be switched off at all times. Laptops can be used after the seatbelt sign is turned off, but laptop attachments are not allowed. ከፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ እንድታጥፉ፣ ወንበሮቻችሁን ድጋፍ እንድታቃኑ፣ የእጅ መደገፊያውን ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንዲሁም የመቀመጫ ቀበቷችሁን እንድታስሩ በትህትና እንጠይቃለን። ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ካርድ ከመነሳታችሁ በፊት ይመልከቱ። Now, please check that your table is folded away, your seat back upright, and the armrest down. Your seatbelt must be tightly fastened, ready for takeoff. Please refer to the safety card in front of you for more information. Welcome, Manila. Have a pleasant flight. halkani waa airportka xamar Mogadisho airport aan hadda waa 6 barkii take off baan ka qaadanayna waxaan ku soconaa Addis Ababa marka soo la socdo waa airportka xamar weey